Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina-ke ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uqhube uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa bhenzo lokho ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke ke manje-ke ukuze ngakuphuthi lezi ndaba njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Indaba ngilethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ngilethele-ke udaba-ke olushaqisayo-ke laphana-ke lithi-ke sekuphele-ke amahlathi okucasha-ke laphana-ke kumlisa-ke laphana-ke ufundiswe isifundo owesilisa owadlwengula maqede wabulala ingane encane enikwa isigwebo esiqinile. URobotjo Goma ona-29 years ugwetshwe udilikajele ababili ngecala lokudlwengula ingane yentombazane ena-8 years uHope Seponye. Kuthiwa lo mlisa wathola le ngane idlala nabangani bayo, wayithatha waya nayo endlini kamngani wakhe, wamthola engekho umngani wakhe, wabesefika wayidlwengula ephindelela maqede wayiklinya wayishiya embhedeni ilimele kanzima yaze yashona. Wabese ebaleka nokwathi ngokuhamba kwesikhathi waboshwa. Lesi sigameko senzeke eMamone Village eLimpopo. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi ungene ama-comment section yefusha uvo lakho-ke ngalolu daba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa bhenzo lo ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.